Wanaweza pindua, lakini Mungu utalisimamisha. Wanadamu wanaweza pindua, lakini Mungu utalisimamisha. Lile lile, lile lile, oh lile lile. Wanadamu wanaweza pindua, lakini Mungu utalisimamisha. Wanadamu, 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 wakula nao, wacheka nao, wapanga nao, wanadamu, kumbe ndani wamepanda chuki, kumbe ndani wanaunda njama, kumbe ndani wanasema vingi, ni heri ufe. Wanadamu, 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 hata Yesu mwana wa Mungu alikula nao, aliishi nao. Ule Yesu mwana wa Mungu alibariki nao, aliponya nao. Siku moja wanadamu walimusaliti, wanadamu. Siku moja wanadamu walimumaliza, wanadamu. Na Yusufu alibarikiwa na Mungu, walimundia mbinu za kumuua. Tufanye nini wanadamu? Tuseme nini wanadamu? Wanadamu, wanadamu, usiwaze kusema vyote kwa wanadamu ndo suluhisho, wala usiwaze kuwapa vingi kwa wanadamu ndo kuwa vema. Tunza siri, linda mudomo kwa wanadamu wa dunia. Tunza siri, linda moyo wako kwa wanadamu. Usiwaze kuwapa vyote kwa wanadamu ndo